Mijik tabiro khwaipun o ku mes TV ni taram okshe bolo jana Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi marui bapauda Indian Airlines ki Boeing 787 Dreamliner aircraft crash tawkre pilot ani crew member tara yauna punamyo chaniga nepuni thoi laikhidre Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan ki saruk ama oina Longmi Singh awareness program pangthokre Arambai Tengol ki Icha Singh Phaba Yaroi Asem Kanan Athu matamda thadorokadabni haibagi mafam kya da khongyang changsinkhre loinana India da COVID-19 ki active case lising taret ki chamaga yankhai mari yauri mapungoy pau lobirasi ngasi namit yung mamatungda Ahmedabad ki Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ki pakhat kiba Air India Boeing 787 Dreamliner aircraft crash tawkre London tamna flyba aircraft adu pakhat kibaga ikui dana city adugi Meghan area da paiduna laiki maikhu mapai thadorokhi amadi emergency response ki damak khangalakhi haina Directorate General of Civil Aviation na phongdokhi aircraft adu passenger chani ka kuntra pilot ani amasung cabin crew tara punna mioi chani ka nipuni thoi tongkhi lamsang paigadaba oibana aircraft adu thau than hankhi maduna maram oirga kaibaga mai chalakhi mioi chani ka nipuni thoi gi manungda Indian chama kangfumapan British National yankhai humdoi Portuguese taret amasung Canadian amani mioi punama crash aduda sikre haina police na phongdokhi Gujarat ki hana ki chief minister Vijay Rupani crash aduda yaukre hai iche ai London da chatkadore gaihak ki matung da flight take off tawragani wari sanaba phanglaroi haina tharamba text message na imung manung thamoi hena kaihanba oire ngasi yamna laibak thiba thodok amada Gujarat ki Ahmedabad tagi London phawba paikigadaba Air India Boeing 787 Dreamliner kaibada lamdam asidagi cabin crew oina thabak tawba nupi anisu yauri miu ani adudi thawal awang laikai dagi Kongbrai Latpam Nandesh Kumar Isa amadi Kongbrai Latpam Malagi machanupi yaima Kongbrai Latpam Nganthoi Sharma amadi Churchandpur district tagi Singson Lumnun Themne Nganthoi Sharma mahaki hek pokminaba maseda ngase pung 13 minute kunthra nipan rom taba matamda iche ai London da chatkadore ngaihaki matungda flight take off tawragani wari sanaba phanglaroi haina message tharaklami haina thamoi shokna kapkhi thodok asigi pau tabada khabo kendra gi MLA Okram Surja Kumar Nganthoi gi pokna phom yum da laktuna thokliba thodok asida Nganthoi gi asengba langla langjing phangnanaba mari leinaba singa pau phaunanaba hotnaramkhi loinana thokliba thodok asi yamna laibak thibani thodok aduda laikhidraba singi mafamda awaba su phongdokhi haiba plane asida passenger chaniga nipuni thoi amadi crew member sing yauri Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan ki saruk ama oina Longmi Singh da anauba makalgi lau pathap amadi lengakna Longmi Singh damakta pakhatliba kanaraba scheme kaya gi matangda punna bhab taminhanabagi thoram ama ngasi moirang khunau da pangthokre mamang tha gi kunmapan dagi laibak sinba thungna pangthokliba awareness ki thoram duda moirang khunau gram panchayat ki administrative committee ki chairman L Dhaneshwar KVK Bishnupur ki horticulture ki SMS Dr. P Vijaya ICAR Manipur Center Lamphel ki senior scientist soil science Dr. T Vasanta Agriculture Extension Dr. A Taraji Bishnupur District ki Veterinary and Animal Husbandry ki Veterinary Officer Dr. A Rina Amadi District asigi tongan department sing Agriculture Fishery amadi Horticulture ki Mihut Singh su awareness aduda saruk yaki awareness program adubu mapung oina silliba team 2 leaders su oiribi KVK Bishnupur ki Horticulture ki
Dr. P. Bijayana Mapung Oina Thanga Esigi Tongan Tongan Mufam Singh Moirang Kuno Chandrapur Kaibul Khorda Nomai Khong Amadi Wapok Pina Singbagi Lomi Singna Saruk Yaki KBK Bishnupur ki Horticulture ki SMS Dr. P. Bijayana Hai Bishnupur District ki Khungang Singh da Chatuna Tim ahum thokna khaidoktuna tim amamamna village ahum da lomi singda awareness pibagi thabak paksanna chatharak pagi makhata na pangthokpani India government lomi singdamakta paikhat liba flagship scheme sing asi farmers singdamakta kari scheme lei kari kana fangi kari subsidy fangbage amadi kari karamba maru marang fangi haibna singbasing asi matau karamna agriculture horticulture veterinary fishery lomi singna khudong saba lobo yai हाइबगी मतंग द डिस्ट्रिक्ट असगी लौमी सिंग द अवेयरनेस की थोरम असि पांगथोक्तुना लौमी सिंग द अनौव मखल की टेक्नोलॉजी क्या सिनदुना सेन इसंग संहंदना पोथोक हेनगत हंदुना सेंथोक हेना लेहनबा हाइबसिगी पांदम द कैंपेन असि पांगथोकपनी हाइखि Pollution amta thokta beda akoi lau pathak sing si season naraga koi na kisan sina farmer sing ki koi crop na production je hega ramba aduga production je hega paga loina na also production je anda halaga akoi ki se profit habitude sendong se yamna dehenba si sini akoi ki khamiga campaign si magi pandan si Manipur Muthanaba Center na amadi Manipur lengakna issue amadagi issue amada irang thoanduna thokliba irang asibu nathai khinanaba arambai tengol gi icha sing amamam to oina fananaba hotnarak pa yaroi phage hairabadi mama oibising su pulap phabiro haina gari makhale kai mera paibi gi president Huirem Sarojana Phongdorokli Kwakaithel kham lekai gi community hall da Kwakaithel apun banupi lob gari apun banupi lob hiang thang Naran Konjilgi Mera Paibi Singna Chatakhiba Wakanipam Aduga Mari Lainana Wafam Asi Phongdokladuna Sarojana Makhatana Haikibada Lamdam Asida Thokliba Maitei Amadi Kuki Lan Asida Maitei Mutkibatari Haiduna Kota Kulai Faidna Lairik Tamduna Lejariba Naha Kayana Tholaktuna Lamdam Asibo Ngak Chalakiba Isa Singbo Amam to Oina Phagalakpa Asi Mama Oiba Singna Yaningde Masida Sunatana Arambai Tengol Gicha Singna Paiba Kulai Fauba Manipur Lengakta Pikatuna Lamdam Asi Awaba Taraba Singda Mateng Pangduna Lairiba Icha Singbu Pananaba Hotnar Riba Asi Mahutta Mama Oibising Oina Fabiro Haina Tholak Lagani Manipur Mutat Nanabagi Damakta issue ama Natraga issue ama Sagatuna Tokleba Irang Asi Natai Hananaba Hotnabani Kogi terrorist sing na Pairiba Kulai Sing Pagatle Tingatle Haiba Ngasi Fauba Tade Masina Takpadi Maran Laitaba Isa Singbo Ek Kaya Pansilaga Fananaba Honabani Manipur Mutat Nanaba Maitei Purupu Namta Nanaba Honabada Isa Singda Maran Season Bani Isa Singda Maran Siba Yaroi Isa Singidamak Mama Ekoina Lepkani Haiki Namdana Nabana Isasida Maran Chiba have said, Masim is a 2 lights again. Although Isasida Maran Chiba Yaroi, Isakunima, when Mamma when the Lepani have said, if you can never Isasing around by Asida, around we would climb up later, or we can implement if we would fly to buy a tingalona, no tingle, Adu Jingle Labor, Puki, Kampu Sindikana, Suji, and never honor say. Sagolbal Lokham Blake Mera Paibina Sinduna Rambai Tengol Gicha Sing the criminal Ama Oina Loba Yaroi criminal di Manipur Lengakni Makoina Fel Oibadagi Isa Sing Kungakpa Tolakibani Isa Sing Pava Yaroi Haina Lokham Leraki community holder Wakat from Chatakri Wakat Mipam Aduga Mari Lenana Sagolban Lokham Lerak Mera Paibi Secretary Laisram Zibalatana Haikibada Rambai Tengol Gicha Sing the criminal Ama Oina Loduna Isa Sing Pava Pun Bagitabak Makatana Chataba Yaroi Isa Singna Kungakpa Tolakiba Asi Manipur Lengaki Toksil Torang Fel Oibadagini Criminal di Manipur Lengak Oina Logadabani Rambai Tengol Chief of Army Asem Kanan Thadok Triba Fauba Ima Singi Kongjang Handokloi Athuma Tamda Isha Kanan Thadok Pir Uhaiki Wakat Mifam Aduda India government ki thong Yaningde Rambai Tengol ki Icha Sing Faba Yaroi Mama Ekoisu Pabiro Haiba Kolok Sing Lauki Say Akoyam and Hizade Makoin Awa Batabata
अखोई मेरा पाइबी इमा बेन सिंगना लोइना मखोई की सरुक या कोई अवाबदा अखोइना मखोई की दमकता ngapjagani haina अखोई पुनमक तोगा ngasi की धारणा से पंजब आइगी मिंग लाइसन जिबलता मेरा पाइ था असिगी तरेता रामबाई तेंगोल के आर्मी कमांडर इन चीफ सिक्योरिटी न फाखिबगी मायोक्तंग असि उरुप अराप्ती अपुनब मेरा पाइबी लुप अमदी उदाकोना यानिंगदब फोंदोकपा रैली चतुना खोंजंग संसिनख्रे रैली अदु अराप्ती मयाय लेकाई कंजैबुंग लंपाक्तगी हौदुना लिलोंग थोंग अमदी याइबी थोंग फावरगा चटखि रैली खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी उरुप अराप्ती अपुनब मेरा पाइबी लुप की चेयरमैन आसेम मेमथोइना फोंदोखिबदा अरामबाई तेंगोल की आर्मी कमांडर इन चीफ आसेम कानन फाजनखिबा असि यानिंगदे करी मरमगिदमक महाकपु फारिबनो कुमजा लिसिंग अने कुलुमदोय मे अहुमदगी कोकी टेररिस्ट सिंगना चथरखिब लान असिदा अरामबाई तेंगोलना इरमदा मणिपुर असिबो गाक्तुना लाक्ली हौजिक इरांग असिना खरे इंथरगा लैबा मतम असिदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना अरामबाई तेंगोल की मियोय फारकपा हाइबसी लाइबक थीबनी करी मरमगिदमक इचा सिंगबु फारिबनो अरामबाई तेंगोल की इचा सिंग फागे हायरबदी इचा सिंग फाद्रिंगै मांगोय नना ममा ओबी एखोय हाना फाबियु करिगुम मखाताना इचा सिंग फाबा तारबदी ममा एखोयना हाना लांथेंगनगनी अमदी फजन खिबा अरामबाई तेंगोल की इचा आसेम कानन अथु मतम द कंडीशन अमत यावदना थादोक पिरक्कदबनी थादोक पिरक्तब तारबदी ममा ओबी कयाना तोंगान तोंगान ब मखल की खोंजंग कया संचिलकनी फोंदोखि नसिगी रैली अदुदा रामबाई तेंगोल की इचा सिंग फाब यारोय आसेम कानन अथु मतम द थादोरकदबनी गवर्नमेंट की थवोंग यानिंगदे अमदी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव कयासु लाउखि शांति ओइना चचबनी मसैदा सरकार की मागेदगी इचा सिंगबु थादोक बिरक्तबा मरु ओइना आसेम कनन हारिबा इचा से थादोक बिरक्तबा तारगदी अरामबाई तेंगोल की मागेगी नतबा ngasi प्रजा मयामना ममा ओइबसिंगना कलब अमसुंग मेरा पाइबिसिना अकनब खोंजंग लोइना आइखोइसु फाबिराव हाइबसे खोंजंग जे पुलिस आइखोइ पुलप चंगनेबा हौजिक मणिपुर थोकलेबा इरांग असिदा चावना इमालेबा की दमक लांथेंगनरिबा अरामबाई तेंगोल की इचा सिंगबु सिक्योरिटी फोर्स सिंगना क्रिमिनल अमगुमना फाबा पुनबा तौबा असि यानिंगदे हाइना ngasi सिंगजमई वाइखोम लेकाई द सिंगजमई वाइखोम लेकाई मैरा पाइबी सिंगना वखत मिफम चथखरे वखत मिफम अदुदा सरुक याखिबी सिंगजमई वाइखोम लेकाई मैरा पाइबी की सेक्रेटरी लिसम चावन हाई हौजिक मणिपुर थोकलिब इरांग असिदा अरामबाई तेंगोल की इचा सिंगना मसागी ओइजब कया थादोक्तुना मरिबा की दमक कथोक्तुना मियाम की दमक लांथेंगनरी अदुमकपु चटलिबा थासी तांग तरेत अरामबाई तेंगोल की आर्मी चीफ आसेम काननबु सिक्योरिटी फोर्स सिंगना करी मरम की दमक फारिबनो मसिगुम्बा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी थवोंग असि यानिंगदे अरामबाई की इचा सिंग फाद्रिंगैदा ममा ओइबि सिंग हाना फाबियु फजन खिबा आसेम कानन कंडीशन अमत यावदना अथुबा मतमदा थादोक पिरउ करिगुम्बा थादोरक्तब तारबदी मखल मखा कया की अकनब खोंजंग कया लेप लैतना संसिलकनी फोंदोखि असि वकत मिफम अदुदा इचा सिंग अममम तंग फाबगी महूत पुनः फाबिरो क्रिमिनल दी गवर्नमेंट नि मखोइना फेल ओइबदगिनी हंदकी लान असिदा थोकलिबा इचा सिंगबु क्रिमिनल ओइना लौरगदी अखोइसु लोइना फाबिरो अखोइसु लाल असिदा लोइना यावी हाइबा प्लेकार्ड कयासु सिनखि हाइबगी मोंगदा अफा पुनमदि फाब पुनबा तौबसे अखोइ ममा ओइबे अखोइना याजनिंगदे अथुब मतमदा फारिबा इचा कानन तुतु थादोक्पियु अदुगा सिगुम्बा मयामदे थादोक्रगदी ममा ओइबे अखोइसु फाबिरो हाइबगी खोंजंग अदुने अखोइना ngasi famga dana makama famjari bas अखोइ मकानन फागिबा इचा सिंजे थादोक्त्रबा तारगदी अखोइ मखाताना अकन अकन बा खोंजंग मयाम अमा लेप्तना चंगसिनजगिनी uncultivated affected areas in Manipur की मतंगदा नोमगी ओइबा खनन हिनबगी थोरम अमा Manipur Press Club की लोकटाक हॉल दा पांथोखरे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी फार्मर्स विंग न सिंदुना पांथोखिबा थोरम अदुदा कोकोमी फार्मर्स विंग CFW की कन्वेनर AB लांगवम को कन्वेनर के थोइब मैतै L Kiran मैतै L Syam खुमन अमदी N इराबोट मैतैना प्रेसिडेंट member oin saruk yakhi
खना नैनबगी थोरम अदुगा मरी लेना कोकोमी फार्मर्स विंग की कन्वेनर एबी एलांगबम द फोंदोरकपदा लमदम असिदा लेबा लौमी सिंगना मखोय मखोय की लौफम सिंगदा कुमदुना लौ पानबा ngamdaba नोंगमदी लमदम असिदा सेंग तांगबगी अवाबा सोयदना मायोकनरगनी मरम अदुना लौमी सिंगना अकी तुजुंगबा पोक्तना मसा मसागी लौफम सिंगदा लौ उबा याननबा मरी लेनबा सिंगना लौखटफम थोकपा थबक सिंग अथुबा मतमदा लौखटकदबनी अमदी मपाल लमदगी नारोल चंगसिलखिबा लमहेन तुहेनबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोंगमा कांगदना सिंखोंग सिंया ngakpa mafam singda lau uba lakpa lomi singda nongmai kapsinduna misi mina thoaliba asi athu matamda lepkadabani loinana mamang sahida lau panba ngamkhidaba lomi singi hojik pithoktana lairiba compensation gi senpham athu matamda pithok pinanaba sinbiu hainasu appeal torokli ga masage labuk ta thabuk sujariba lomi singida disrupt toba nongmai kapsala puna chingba अखोई affected area मरुइना मणिपुर की affected area दा लेरिबा अखोई लोमी प्रजा सिंगिदा अवाब पीरिबा मसीगुंबा मयाम सि अखोई मणिपुर दा लेरिबा मरुइना अखोई affected area दा लेरिबा लोमी मयाम सि पुंजलगा कोकोमेगा पुन्ना अखोई ngasi लेंगाक न लेबाक ngak pangamdabadagi लेबाक ngak nanaba tholakhiba arambai tengol fawa yaroi haina PR चनरिबा मणिपुर ngak लिबा मणिपुर की गवर्नर द तोंगानबा वकत सिंह तक्सिलदुना अरामबाई टेंगोल यूनिट 21 ना कोनबा खुंजानिफाल ngaikong खुनौ युमनाम खुनौ ओइनाम इरेंगबम लेमराम हाइनोबोक अमदी वारोई चिंग खुंजा निपान की मैरा पाइबी अपुनबना सिंधुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनोंग चनबा ओइनाम कैथेल दगसी वकत मिफम चथखरे वकत मिफम अदुदा हंदक लान असिदा थोकलिबा इसा सिंबु क्रिमिनल ओइना लौरिबा असि एकोई लोइना फाबिरो एकोई शु लान असिदा लोइना यावी क्रिमिनल दी गवर्नमेंट मकोइना फेल ओइबदगी रामबाई थौमीना इरमदम ngakpani maramdam ngakpa mida maran siba yaroi manipur police ki thawong yaningde absolute majority leirba party na government semangam da ikai ningai ni arambai lengak leibak ningba masani ireibak kanbagi thaudang yaba Indian constitution na people right ni ima leibak pu kanba ekoi punamaki thaudang ni leibak ningba ireicha singidaba mama ekoi leiri लेंगाकपा ngamdaba political party manipur da leiba yaroi IPS Gaurav Dogra manipur da ki transfer tauko MLA sing athu matamda government semgadabani arambai tengol sa sing phaba yaroi arambai gi asem kanan athubuda thadu governor ki thawong yaningde haiba kholau iba banner amadi placard kya sosi nakhi wakat mifam aduda saruk yakibi ima amana phongdo khibada kuki narco terrorist singna landarakpa matamda government tumin lesson khibana iramdam ngaknanaba arambai tengol na khutta khulai pairak khibani aduga ishagi iramdam ngakchaba Indian constitution na ayaba piri maram asina arambai tengol fananaba honarakpa yaroi hojik PR चटनरिबा मरमना मिचम अमना गवर्नर उनबा चटपा हेक्टे यारोय मरम असिना मियाम की मिहुतना गवर्नर उनदुना वारसिन पुरकननबा होनगदबनी रामबाई टेंगोलना इरमदम ngakpa mama ओइबि सिंगसु सरुक याकी मरम असिना रामबाई टेंगोल फाननबा होनरकपा रामबाई टेंगोल खक फाबा यारोय फारबदी mama ओइबि सिंगसु पुन्न फागदबनी हाइके अरामबाई फजन खिबा आसेम काननबु कंडीशन अमत याउदना थादो उ मखाताना लान असिगा मरी लेनना कनागुम अमत फाबा पुनबा यारोय अथु मतमदा पियर मुथत ननबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमगदबनी स्टॉप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अखोई शांति पामी हाइना अपन लुफ निथौकोंग प्रोटेक्शन कमिटी निथौकोंग वुमेन विंग अमदी CTLL निथौकोंग न सिंदुना निथौकोंग कैथेलदा चथरकपा खुथांग चरा हेनबी खोंजंग असी थाना नमित मरिनी सुरकले ngasi नमित मरिनी चनबा नमित सु निथौकोंगी इमा सिंगना थोलक्तुना खुथांग चरा हेनबगी खोंजंग दा सरुक याखी खोंजंग अदुदा सरुक याखीबा इमा सिंगना फोंदोक नरकपदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना इरमदमदा
लांदारकपदा इंडिया अमदी मणिपुर गवर्नमेंट ना तुमिन लेसिन खिबना अरामबाई टेंगोल ना खुद खुलाई पाइदुना लान थेंगना खिबनी इरमदम ngakpa thola khiba arambai tengol fawa yaroi arambai gi asem kanan athubada condition amata yauduna thadokadabani singdana kuki singna separate administration phangdriba fawa nomai thadokloi haibada karisu haidaba aduga tamdana hapta ama anida nomai loina khongat khiba yaningde Kashmir dana tourist Sibada Narendra Modi na foreign dagi halaktuna masa yauna lanthengnaba aduga Manipur da thokliba lan asidana mioi chani hena siraba fawbada tumina lechenba Manipur asi India gi lam natabra haiba wafam sing phongdok nakhi Arambai Tengol asi Himalaya kananaba amadi inat lining kananaba Tholak kibani maram aduna arambai tengol gi tengol loising phapunba yaningde haiduna kekru yairi club yairi pok amasung kekru matak lekai maira paibina punna sinduna ngasi Thawal district ki Wangkhem assembly constituency ki manung chanba yairi pok kekru yairi kaithel da leiba kekru yairi club ki sanglen mamangda Maikei adongi miyamna wakat pam kre wakat pam aduda arambai tengol gi tengoloising phaba yaningde asem kanan phaba yaningde arambai tengol gi asem kanan athubada condition amata yaudana thadorokadabani amadi long live Manipur haina iba placard sing sinnakibaga loinana kholau sing su lauki Nakal amaromda etigi lusingba asem kanan phajin khibabu yaningdabu phongdoktuna Thawal district ki yairipok bamol laikai gi maira paibi singasu bamol laikai laibung community hall da wakat pam kre wakat pam aduda etigi lusingba phaba yaningde arambai tengol gi tengoloi sing phaba yaningde etigi lusingba asem kanan condition amata yaudana thadorokadabani haina iba placard sing sindakibaga loinana kholau kayasu lauki Naril Konjil Makhalekai Leba Anova 18 from Kowa the Addiction Center come Rehabilitation Center Amada Leba Mui Ama Center Asigi Toilet Thori Yalambadagi Laikan Nabangam Laikidre Hari Laikidraba Mui Adudi Thawal Hoka Mamang Laikai Dagi Sanasam Acho Allies Jackson Sahi Kumatoi Apokpa Laikidraba S Inau Allies Manglem Singh Apokpi Sanasam Ongbi Thaba Devini Mahak Tha Sing Nepal Sunday da Yung Manungna Center Asida Thamlubani Ngarang Nongthil Pung Amaga Minute Yankai Taruk Tarakpada Langthawal Kanchipur Leiba Island Hospital Dagi Pau Pirakpadagi Imung Manungna Chattuna Yenglubada Asi Waksang Oina Laramba Tengnar Kibani Hairi Hospital ki report Matung ina Laikidraba Acho Ngarang Pung Amaga Minute Taramangarom Tarakpada Thori Yan Bagi Case Amaga Loinana Hospital Asida Pukhalakibani Hairi Adum Oinamag Imung Manungi Miyoi Sing Nadi Misi Asibu Singnaba Lai Hairi Achogi Mareptagi Hena Nemna Laiba Amadi Thori Yan Bada Sinai Hairi But Towel Napumasu adugi kisi kisan from jaga fawa leitaba toilet ki faklang ki bar aduda karamna asona famlaga thori yan gadori bano amadi center asida chattuna hangbadasu asoga leiminariba roommate singsu amaga senkum amata manarakte haina imung manungna penda phongdokli asi baksang makhataba postmortem gidamak rims ki mokta ngarang thamkre hari Wangoi Police Station da imung manungna case amasu file tawre hari Laibak asida COVID-19 na nabagi masing asum leptana hengalakpadagi active case ki masing lising tarik chamaga yangkai mari yaure haina Ministry of Health and Family Welfare na pongdoki ngasi ayuk phawbada phangba report ta Maharashtra da ani aduga Madhya Pradesh da ama COVID na laikidre sahi asida sikhiba mioi humra tare sure laina asidagi phakibana mioi lising nipan sukre Kerala na khwaidigi masing yamna COVID-19 na naba state oire ngasi ayuk phawbada positive oiba mioi lising aniga chaniga kulumdoi yaukre hari Aroibada Maroyo Pau Amuhana
Indian Airlines की Boeing 787 Dreamliner aircraft crash तौरे पायलट अनि crew member तरा यावना पुन्ना मियोई चनिगा निपुनितोई लाइकिद्रे विकसित कृषि संकल्प अभियान की सरुक अमा ओइना लौमी सिंगी अवेयरनेस प्रोग्राम पांथोखरे रामबाई टेंगोल की इचा सिंह फाब यारोई आसेम कानन अथुमा तमदा थादोरकदबनी हाइबगी मफम कया खोंजंग चंगसिनख्रे लोइना इंडिया द कोविड-19 की एक्टिव केस लिसिंग तरेट के चामगा यांखै मरी यौरे ngasigidamakta paudam pijaba matang asira losinjare medjang tabirba khwai puno apo amuka hanna khurumjari